So saying kukhalabananga nabo bariyo ni Nyasaye nomwisikwa amanyanga lwalanga ngumundu khanda mwene nekhamulanga namwere siata khanda mwene amruma. I am still saved. Eshimuhero umwami Yesu nomuhoni umwe kwanje. Mwimbi kiti kweche kholikhwale Nyasaye okhurula mushitabu shobufimbuli chapter 14, and I will read 2 verses. Verse 12 and verse 13. Nenda khasayo mundu nali nende indagano y'Oluswahili. Okay, no, I have it here. I was going to request somebody to read in Kiswahili verse 12 and 13. Let me just read in Luya first. Aoneho aho bwifwiri bw'abatakatifu wenyerungwa. Ababahuliranga amaleko ka Nyasaye nibahanda kukasubirwa ku Yesu. Mana ndahulira omwoyo kurula mwikulu nikusunga kuri handika mbunabeekha babafu abafwiranga mu mwami roho abolambu okhulolwa leero bawulushenje mmirimo ky'amakhono kabwe shikira batya n'ebikhole byabwe. And in Swahili it says, Swahili version ibolanga verse 12. Kutokana na hayo ni lazima watu wa Mungu, yaani watu wanaotii amri ya Mungu na kumwamini Yesu wawe wavumilivu. Kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri watu ambao tangu sasa wanakufa wakiwa wameungana na Bwana, naye Roho asema, naam, watapumzika kutoka taabu zao, maana matunda ya jasho lao yatawafuata. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu ketie juu mbinguni, twajikabidhi kwako. Wewe uliyeita msichana huyu Claire kwako wakati kama huu, umetukusanya hapa utufundishe katika safari hii. Basi neno hili ambalo umeliweka mbele zetu ukalifafanue na kutufundisha kwa undani, na unapofanya hivyo Baba yangu, fungua masikio yetu ya ndani kabisa tuweze kukusikiza na tukusikize kwa makini. Zuia yote ambayo yatazuia neno lako kupata nafasi maishani mwetu. Mungu tuzungumuzie. Kwa Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amina. Amahuwa kano akahandi kana khasoma hano akahandi kwa mshitabu shofimbuli. Na mahuwa akahandi kwa obufimbuli uminanga eshindu ebishibisoro shifimbuli lungwata, yani shirebungwa habulafu. Khama huwa kano omuhandiki wako ouli Yohana abahengerese bamahuwa kile kana babolanga ni Yohana the elder, babo ahandikanga nali mu shikhala chinga esha Patimo. Shikhala chinga nisho shina mu Swahili. Ziwa, akiwa kwenye ziwa la Patimo. Kiziwa cha Patimo. Akiwa pale, Mungu alikuwa anamfunulia mambo mengi. Baadhi ya yale ambayo Mungu alimfunulia ni haya ambayo tumesoma hapa. Lakini alikuwa anamfunulia mambo haya kwa waumini wa makanisa ambao walikuwa wakati huo wanapitia katika mateso kwa ajili ya imani yao. Kwa ajili ya waumini ambao walikuwa wanapitia mateso kwa sababu ya imani yao. Ndio sababu somo ambalo tumelisoma ukianza mistari ya mbele, the preceding verses, utaona anaposema katika mstari wa 6, abona manandalola malaika undi napuluha mwikulu hakari nalende injili yo meri okubarumbulira abamenya mushalo khandi kubuliri hangwa noluya nolulimi lw'abantu. Yalangisya n'omwoyo mugongo ariri ritsenje Nyasaye nimumuheresi oliyali okubayisayo obunyasaye bweyulire. Mwinamire oyo walonga likulu nende shyalo
nene inyanza nende binoko byamazi. And if you continue, you see now another angel. John again describes another angel ambaye sasa anakuja kwa verse 8 anasema mana ndalola malaika wa kabiri nalonda munyuma mwena abolambu likwire Babeli litoko lihongo elyanywesi amahanga koso kudivai yobuheyi bwalyo likwire. And he continues to write this revelation as it was given to him. Nenosoma verses 9 up to 11. No nyola shinga olwa malaika wakataruna yetsa na bola owambera abolre mumuritse nje Nyasaye. Owakabira abolre likwire Babiloni. Le Babiloni elinywesi njya abandu kachira wa mahanga banywesanga kudivai yobuheyi bwalyo Babylon. Obuheyi buno n'obwinamiri bwefanani. Ho malaika uno owambera abola risenje Nyasaye. Mheshimuni Mungu. Wapili anasema limeanguka Babeli ambalo wa mataifa wanakunywa kwenye kikombe cha ukahaba wao. Kwa sababu anazungumzia juu ya jinsi walivyokuwa wa imani, walivyokuwa wanateswa chini ya utawala wa Babiloni. Anaashiria enzi zile na jinsi wale ambao walikuwa walegevu, ambao walipenda kukunywa kwenye kikombe hiki cha ukahaba, eshikombe shobuheyi, in other words eshikombe shobu inamiribwe fanani obulalibu inamiribwa Nyasaye mulala yenyenetawe. Anasema likwire, in other words it's no more. In other words, nyinyi ambao ni waumini tunajua kwamba mataifa wanapenda, maana wamevutwa, they have been lured into this because that is what the world provides, and it's enticing. It's, you know, it is pleasant to the world. Kwa hivyo wengi wamependa kunywa kwenye kikombe hicho. Lakini malaika huyu wa pili anasema hata hivyo limeanguka. Alafu watatu anasema nabola ne dumoyo muhongari omundu Yesu nabaniye namera isolo eshifwana nishayo nahebwa eshima nyiro kubweni bwe kata kushikalosho mkono ho ananywa kudivai yobrasi bwa Nyasaye. Anaonyeshwa kwamba malaika wa kwanza amesema mheshimuni Mungu. Wa pili anasema Babeli limeanguka, ile ambao limewaweka na kuwaelekeza wengi katika uzinifu, katika uabudu wa sanamu, limeanguka. Alafu malaika watatu wanasema sasa wale ambao wataweza kukunywa kwenye kikombe, wataendelea kukunywa kwenye kikombe hicho cha Babeli, abale tsiriro kuitsoka siya mahuwa kandi nendo bwinamiri bwefanani byakirasi nyene nde Babylon, abena abo shibalaruka mushikombe shobrasi bwa Nyasaye tawe. Nichana handi kansi nyari cya kusomera tsibiritirya mbu aho bwifwiri bw'abatakatifu bwenyerungwa ababahuliranga malako ka Nyasaye nibahanda kukabasubira ku Yesu. Kwa sababu kuna raha hii ya Babeli, uabudu huu wa sanamu. In other words, kunayo utamu huu wa ulimwengu, na ulimwengu huu watu wa Mungu uko na utamu mwingi. Wakati mwingine usipochunga hata muumini unapata umeangamizwa, unajikuta katika hali ya uabudu wa sanamu kwa sababu ya utamu wa kikombe cha ibilisi, kile ambacho malaika huyu watatu anazungumzia. Na anasema wale ambao
watakunywa katika kikombe hicho na kuabudu mnyama huo, basi hao hawataepuka ghadhabu ya Mungu. And then he says, at that point, that is when obusubiri aho niho obwifwiri bw'abatakatifu bwenyerungwa. Yani wakati kunayo hayo yote mazuri ya ulimwengu, kama yale ambayo anazungumzia hapa akifananisha na uzuri wa Babiloni, hayo yote wale ambao wataepuka, basi hapo ikiwa kutakuwa na wale ambao watasimama imara, basi hapo ndipo, kwa sababu ni matamu, hapo ndipo imani ya watakatifu inapohitajika. Hapo ndipo imani inapohitajika. Kwa sababu na amalai Mama Gladys nende Mkulondo Silas, nikato mwana uno enyeshumbere muchonyere naye kandi mwakikombere katokumolera tsamuriyo, you know, on and on. But you see, when God calls her, eshinde shilei shamchamere, habwenao niho aho busubiri obwifwiri, aho niho aho bwifwiri bw'abatakatifu bwenyerungwa. Aha amalilushinga kano kafwana kariyo niho aho bwifwiri bw'abatakatifu bwenyerungwa. Aba bahuliranga malako kanyasaye nibakahanda, nibahanda kukabasubira ku Yesu. But also aho niho bwifwiri bw'abasubiri bwenyerungwa oluba nobirira matinyu n'amalulu k'ekyalo kino shinga kano. Habwena aho niho aho bwifwiri obw'abalungishi bwenyerungwa. In other words, kama sisi ni watakatifu, kama sisi ni waumini, kama sisi tunamfuata Kristo kwa kweli, basi yanapokuja kama haya, anasema hivyo, basi hapo ndipo subira ya waumini inayohitajika. Abantu banyasaye kumenyere mushibala shamakana, kumenyere mutsindalo tsindinyu, tsindalo tya kubindanga butswa, nohenga obulamu notya mwiduka nende shilingi 1000 ndala noparo omundu akunulire kokata netsiba tsirano khanohenga ekindu shokulire noukatsa uyeme minja butswa. Kwa maana maisha yamekuwa magumu. Tunaishi katika nyakati ambazo kuna magonjwa yamejitokeza. Watu kama saa hizi mnaona vile magonjwa ya kansa inaua watu usiku na mchana. Tunaishi katika nyakati kama hizo. Tunaishi nyakati ambazo watu wanahangaika, like in our country now, there is total confusion, especially in the education sector. People are not sure exactly where we are even coming from and where we are headed. In all this confusion, that is when obwifwiri bw'abasubiri bwenyerungwa. Hapo ndipo uvumilivu wa waumini unapohitajika. Kwamba hata wakati katika nyumba mambo yamekuwa magumu, wakati mwingine watu hawazemezani, mnakaa kwa nyumba ni kama ni jirani, wakati mwingine watu wanaandikania inaitwa aje, messages, watu hawazungumuzi, na tunaishi katika maisha haya. Mambo haya unajua sisi tunatangamana na watu na tunasikia maneno haya. Kuna wale wanakuambia mimi tangu mwaka uliopita sijaona mume wangu, mimi tangu juzi, mimi tangu nini. Mambo haya yote na mifurugano na watu hawa tawala ambao walikuwa wamependana awali wanauana kinyama. Tumeona mambo haya yote. These are the times we are living in. And so John says this is the time that those who are faithful, you know, their faith is tested to see jinsi wanavyovumilia. Wakati mwingine
kata muikanisa khandi abantu khandi balumananga mota muliefu lyangilikana ta babole ne bamakanisa kandi fweliefu kulumananga mota khandi kata noze mukanisa Jumapili nonyodo mundu yekhale khulubawo mundu muli amaine jirani wo yekhale khona khandi oruko sya khulundi kacha shwenyo kwikhala ambe naeta mana khandi eseshindu khulwake na konyole wakharula muino wakhatsya muindi mana ochendo mwako mulambo weza akachenda karibu kanisa tsarano na basi saa 7 kwa sababu katika hali yetu ya wanadamu hatuna uwezo wa kustahimili uzito wa maisha, na ndio sababu anasema hapo ndipo hano niho aho bwifwire bw'abatakatifu wenyerungwa ababahunanga amalako kanyasaye ko yaba khwakari mwifwe abatakatifu abana ndokula abatakatifu ta batakatifu walikuwana muriyo mno aho niho aho bwifwire bw'abatakatifu bwenyerungwa abatakatifu bali hano aho niho bwifwire bwenyerungwa hakafwana kariyo bukata haba luma na mwikanisa na osingira hakarikari no rero mulembe kata haba luma na kulikaka lwa jirani na osingira hakarikari no mbele iseshi na handa batakatifu hando nyolanga niwe beru hanga hando khurera inzoka kata karikari wabandu balwana kutsinza kembo da malano ta bene balashi bali mumasika munota onyola handa batakatifu abana befu balwane myonga balwana bari bano baumiye khadira no witsire mshesho kwa utseresia witsire khumeto khubaya kula khuba khwakura kachira makhwa karula muno kuko kakhwakuranga tsama kala khabara tsanga matsayi moyo lakini khandi nyasaye no mulai nechira mama Gladys nende mkulundu Silas habwena ho katanikara kakhwa kuromoyo nkuratsa habwene yao niho aho bwifiri bw'abatakatifu wenyerubwa kaje no khefwiresh manye kuna watu wamekaa tu hawaoni machungu, kuna watu hawaoni hawajui majaribu, hawajui shida. Usipoona shida hautajua maana ya kuvumilia, na ukiona shida Mungu anaweka mbele zako kwa sababu anajua uko na uwezo wa kustahimili hizo shida, ili wewe katika uaminifu wako kama mtakatifu basi ukaweze kustahimili. Nyangalundi umwana undi yabiro washe kusukuli bewefu kukonetsa inzala bane na khana khambira kwa nini mulilala nja simngekulako mchele, kwa sababu yeye hajui anajua watu wakilala njaa hakuwezi kukosekana mchele. Sasa kama huyo haezi elewa mambo ya shida. Maneno haya yanaambiwa watu ambao wanaelewa shida, lakini sio shida kwa sababu ya kujitakia, shida kwa sababu ya imani yao. Ikiwa tunapata shida kwa sababu ya uovu wetu wenyewe, basi ni sawa. Lakini ikiwa tunapata shida kwa sababu ya kusimama kwa imani, kwamba umesema hapa mimi ni muumini, mimi ni mtakatifu, siwezi fanya hayo. Pole baba pole dusaida sepero kobola mana bakhwachiye no baba khwachiye maba khwachi rema remeshibanga rema abwena ombula no bwifiri wabatakatifu wenyerungu kusinyane ndo kobola apo kena ko Nyasaye yayi niemu. Lakini khando nyoda abantu bakakhoyera kuba nibasinjiranga natinsi abashawo bariyo khana babatsubanga nende khando khola kene yako ndo balekha banyakhanira mwo kachira mahuwa kene yako ndi buklasi ya mama Gladys ekhoyekanga mama huwa kene yako nesindu babonanga abantu bakakholanga iseshino khukhole kubemberanga kenya khano chako kakhole manoka malema khando kakholo bulai, lakini hakuna ambaye anajua. Sasa tunafanya tunaacha watu wanakaa hivyo. Kunaweza kuwa na wale ambao ni watakatifu ambao kwa ajili ya imani yao watasimama na kusema kwamba nitasimama kwa ajili ya Mungu hata katika mapito ya ulimwengu huu. Hata kama sina chakula nitasimama kwa ajili, sitaenda kuiba.
hata kama mtoto hana karo, sitaenda kufanya mambo ambayo siku hizi watu wanafanya. Mwamanya kama kwa danga. Ne batyokulira abasatsa babashiyabo. Ne bakula mapesa kahasomia abana bandu bali nabo. Mungu kuna vile anaweza kubariki tu. Usiende hapo. Kuna vile Mungu anaweza kukubariki tu. Wala ambao anaweza kusimama na kusema, Bwana ninajua, ninakujua. Ninajua umenitoa mbali. Ninajua jinsi umenitendea na ninaweza kusimama ili wengine ambao hawakujui basi wakaweze kuokolewa kwa ajili ya imani yangu. Nyasaye atiro kubahonya. Kutiro kubasaira Canon Silas na Mama Gladys. Nyasaye abaheresi amani kukusingira. Kachira hamuli yao niho aha obwifwiri bw'abatakatifu wenye ngwa. Ninabeikha balya abafwira mwami kachira bawulusibwe mu binyakano kyabwe kandi bikole byabwe bizokulondana nabo. May the soul of our little girl Claire rest in eternal peace. Ne bikole bibye bilondane naye, because hasiha yali I doubt that she was able katokushirasi umundu. May her soul rest in peace. In the name of God the Father, Son, and the Holy Spirit.